pokušavala da se izbori sa nestašicom gasa, a posle i sa velikim računima, sugrađanin Aleksandar Nikolić uživao je u toplih skoro 140 kvadrata svoje solarne zemunice. Za nekoliko meseci grejne sezone potrošio je samo 200 evra, a sudeći po najavljenim sunčevim zracima do kraja zime, račun će biti i manji. U kući u kojoj nema radijatora ni klima uređaja, koja se greje samo pomoću sunčevih zraka, Nikolić živi već 15 godina. Identična termoizolacija koja je uložena u zemunicu i u klasičnu kuću, bez zemljane zaštite imamo tačno otprilike 70% uštede na godišnjem nivou. Projekat i sama izgradnja ovakve kuće nešto su zahtevniji, ali je ona, kaže Nikolić, više nego isplativa. Svake godine u solarnoj zemunici uštedi se oko 1200 evra. Vi sada imate jedan period možda od čitavih 2 meseca kada klima radi non stop maltene u stanovima. Znači to su već veliki troškovi ulaganja u sama klima uređaja, a baš kao električnu energiju koja je potrebna za takve klima uređaja. Zemunica je tu sasvim savršena. Znači 100% period hlađenja u letnjim periodima zadovoljava proračun. Osnovna prepreka za izgradnju jeste pronalaženje dovoljno velikog placa, a mnogo vremena oduzima i održavanje travnjaka na krovu i obodu zemunice. Čovjek mora biti posvećen i da to želi. Pre svega da želi da se kuća recimo za 120 godina 3 puta isplati. Znači imamo drugi prilaz gradnje, moramo, jer naravno komšije se možda neće složiti sa takvim načinom gradnje. Kaže, jao, šta ti sad izmišljaš, tu nešto hoćeš drugo. Ovakve solarne zemunice, kada bi se gradile u nizu, manje bi koštale, a i njihovi stanari bi, kaže Milković, imali mnogo više koristi i uštede. Na samo 20 minuta vožnje od Novog Sada možete doživjeti pravu